mala jukot bela mala jan time me chapan kaya ko ba right kot ba balat rajala na lat ka Thursday ni moron Rebecca. I hope wo chukodan jata ka yakel ka jan pagme wa kan kono rai roi no kot go rabo kon mo kapal ana palna kon bu nyeti dial kon ni chukur so ka den lar jata loy ko chupur ka nei chinien ka nei ba ka nei ke ata loy ko loy do mi chikam nei ko den jeli nei ke ka ti de nei ka mo nei te dial to go nei ka gang nei re yom ni te jal nei tin wadin ko nong nei chang ka kam nei te dial tin go nei ka mo nei ka gwa ti ba meta nei tin mo nei ki min mi cham nei jal nei re jwani wadin ko wi nyamda goy mi te de wadin jen ho jen din chagda ma gang nei mi nyam ka ngi jok wadin jal nei ko wadin te ji ka rwandi botinte potka wadin rwani jin ka nga tana kel ka nei de gora ka sa ma wadin juwaida te chuta wadin baba ni di yalla biro mo lingta aram ro jeg milinga rode ko wayno ku dial kanda rwani bumato la nei bum re ring ta nei tan tana ga nei ke kana jowda gwade rwani ke je yudu bi ka te je ti dial shudu gat ki yongara amen waju kot che lar male che ban ko ba Sabbath school an ba balat Sabbath school la ko na lat no won la dane Sabbath school on Thursday ngai ko na wona na ta kon ka lesson 6 ka Sabbath school lesson 6 ya lesson number kalien che ta ni wona na bane sacrifice Jesus bane janga ke bane ja understanding sacrifice sacrifice chere ko to be Jesus to kuje la ro bane ja understand memory verse kan ga je Revelation 5 then verse 9 yen memory verse dan kwene this is try wo bane man ja memorize yo kono ban ka Thursday ya goro ne kot jen check to dialo to glingin chelar for you created all things ajan man ratino yo ka jan Thursday reference to dongda kon quintin da yen kon ka Isaiah choko bakal bat kelo waka bat katiye di kwen nyogol lat ka Revelation choko 1 bas bro waka ko walken wa Thursday raje ke shirt raje ke go te chukot ko nyot goide ko ngi kone wona ne any generation mi ben ni jil mi ben kod la te garande mi biti ke je mi ben ne ka ban la raj kwala la no kon goy kot kane te shenen Ezekiel ka Isaiah ka John kod ko nyot vision mi shi kom kot ra ro ni al chikene nen wa Ezekiel mi wenen che describe wo mugwa long mare rode mi tel ja word de long describe ja Isaiah bo me chenen me ju kodu nyode me ju kod nyal chelep jene ju kod nen te nyor nyal wi komde jene chere jego ne ju ye rode ko jene ngaram te lem ji ya ngaram gwan weri che ngaram gwa chere lot ko ne de goy kot te nen the same thing boka ka John me che kod nen wi komde che wiye wone ne wiye ko jene telaram rong ko te kod ko shi koro ko jo kon ji duore so mi telaram rong lodo gor kon mi den ko ban rong ko ban ko wo kod ko point dana jel kon go jama shi koro te kon ji duore to kon ke lem ji yak point dan bo point mi te ke joy point mi te ke sin e jakam kono gwando na no wal so shan kide Jesus the plan of salvation jari alaka to kot the plan of salvation jari alaka ajene ka sanctuary mi te ko Old Testament ka God Israel kiga ngi je wona ne
ko jira mu ba duwar ku ba ga pal ko bijina mu gam bu kut ko gori riem gori del bien no be sacrifice ko ba det ko ba duwar ku ba kula lak ajene shi ban continue me ci Jesus ci ban ci mutuwa Jesus jen sacrifice dan ajen delan an bit duwa dial biga lagra chalaro wo kon wo kut ko Jesus bu kon mo ke bide mo bor ajen bu kum kon ko kon di duwari mitali Jesus ci kon ra ci kut ko tele mi da kon jaga ci kut ko kay kuje mo mi ci jaak mi ci kut go nyot goy ga je akra jego ne shi gwa ma da ga ute ko kon di duwari ti re tubo pin wana me tele mo gwa ma ta ko kon mi dong do kon kule jaga ja do kon nyal bad mo gwa dan be ka nga mo gwa dan be ka Jesus ci ban te biliu ku dan te biliu ko bu kon kula kam goy mboko jan ejen te kon kula redeem rey duwari kon te kon kare duwari kon te kon la kariyam de te kon mo ke bida and then ci kon ne te go me je banane ce laro jini mi ci gwanen mi ci ngene ni ci gwar shenen ce bare dan ce bana la ko mi ci biliu ku dan ko bu kon kula jaga ja bu kon te ke value ke bu kon te ko gwa bu kon te nen ke bu kon te ke bu kon ne te rong re ko chere ga do mi shi ko yoru ngon ci ja no gilo imagine mu ko real kel kan mu ko kit mi ci gat ce ngar ga ke kare wutan mi ko real kel de jaga ja bu gan ngar ga bad mu ko kit de lo de je ko te value mi di kono te tel value no won chere kon mi de dan chung but mi ci ko ti liu ku dan ci kon mo ke value ci kon ko riem de ci kon ko riem de ci kon mo ko gwa re ko ci kon mo ko gwa re jang re planet ci kon ko riem de ci liu ku dan bene je ban ke jen Jesus ya ci liu je ci kon yo rew ci kon yo nuk de eno nuk ajen ci dial jado mu guy konan koroso guy konan liya liu je kon nga jo kut nako kon rew do ma bana guy ba bana guy je wona no aken duwar kon aken tigat ko ken ci jak bo wona wujjara bi liu imagine ci mi jek yelat kuma jek mo ba jang ni ja baran ba condemn ba nak how bad you will feel yani belo de jadalo ko charan tan naga kwidu naka ye kwidu ko shi duwar ka tele mo de no balat ila ba nang ni je so koros la ko na timrew timo kon ko ne ci kodan ci liwu kwidan ko no ko na long ka yudo kon do go this is how ajen jieg de mon do ajen jieg de ne liya tele mo de den to kujo mo mi ci kon udir kon tam na charo price dung dure mo price dung dure liya Jesus lo do ci kon da ko kon Jesus nek tane ko je liwu kwidan once yeah. Ci kon dama duwar especially intentionally lot kon ci kon dama duwar ko wo kon duwar mi kon ji dure mu how bad mi te mi je mu ci ko la jiran da ci ngado ko mi je ma ci kos ko mi baj long la ra ne ke la ja gole ko ngi me je ke ci la ji kon Christian ngi kon o sin mu ci let ko kon sin ci kon let ko mi jiak ci kon let ko mi jiak to ko dan te jaga biliu ko kida tan kide do kon nan ke sin do kon ter ke sin ko sin te gwa atel Jesus ci kon da mu ci kut ko ci kon da mu ci kut ko do kon di duwara do kon wa tele kon bi me da kon la tele ko righteousness tele ko right tele kon
عشان كده قولوا Jesus ترى مو كتكو أتل Jesus جلا باب ويمونا نقول بو كتكو نو Jesus ko pondu kura dai wa ko tara mu ku ni me ga Australia ni me te kan ka sai na pam ko ade mi cha nyot le la liwo mi ko mi ba ko kon mi kon ko ne kon pan kon tinda kon wa ki kon no ngane so ko goro bane ngajo he is very holy holy relero long ko relero kamere relero de gor kon mi bu kon lak ko bana ko tieke je ma lakon Jesus bu ko lak kriyam de ceban ko ce guru ba pakka ci kon waray ko ceban ko bu ko loñ mara ko ci liw ko kuidan ci ra jelit te kon jogo jond wobo na me tel rambo kut ko ile bu kon ban kan do kon man mo ko Jesus bu ko nan kut ko bu kon mo ke bi de mon bor ko bu kon kula jang je men bu kon kut kula nen je kana mo lo no ko kon lo kana laro I don't care Jesus yala I care for you ene ran ko care ke ajanga am ku je ko liwu ku ne ne dial en am ci no ci accept beta de kap so Jesus chola ni ko chola wa no biya ka nga beta dun bay kap o dor kon bagalak ka biya wa shan ko ko na shan won mon shan dra pal na ke te dial te tokte ko gon jengin tama gaga ci gore ta te kech te tukore luna kut kana maj kana tu wan ci ko to ko goro bu kon dor ko dor ndir ko na Jesus u jat kel ko mo ko ran gap ko ci kon bu ci ko Jesus pala ke to ne ngi ro ko xiang mol le nga roida ko cholo kon jeni biya kan biya no kan jen ngen ticket an bo ye ka habe mi ciya bu ban kan tali je ticket ko pandi je kon ci kon do cho asan kidi che lar ka tayte lo bana sacrifice dun ko bana ja understand sacrifice dun ko lo dun ngo che ban ene ri ya page edwar jaga bon kok kriyam de jaga lo mara ko mi kan kon kok kan kon nyogo kok tel mi do kon lo mara ko apala no korano ko bata kon kel bo ko ban jare dopte ci easy reading det wakte sabala kon a perweji kon Christian but kot kana perweji kon gad ka ce lari sheni ma pan sheni ma manpin bata ya kel all the time reading titine mi kono koran ko dan ti kon kel ka jo kono choy dwal choy shuch bata ya kel lam no loy dan lam na ja bom na ka roy no ko lenga kon ko lojo kon ma pal kon mana pal ko way dan kwar kon community dan ko kot bata ka bata kon kel bo wan wa ba go ko pal kon mrel goyro wani yeju korso wadin larje tal loaj kui goydo merero goydo jane na jak jane na prophet no kwadin man gaaj keke man ci wangin ci alonga nin ci alonga gwech ko go ay long kwadin lo du ko kene kon di duwari kon jiyo tete lot ti biliwu pida kwadin ke ni de lot kwadin roj ni kare lo ni ko o mi te mi kene ling
ruai ni kwa din barka lenken wida lenken intelligent da sometimes te teach ne kele but ko yelar shini ba pin goro dun ba pin ye mbiro ngi kwa din jang ne ye ngi ja ne ngi ja kwani chukurso ye du ne ngi ne nyu to toka ne jala tane kel ne ling don tam kwa din o potka bumka kam ka man gor kana tara gwa botun kwara lo ne jilya ko goy chiyanga chi kamne chiyanga chi nyongre da no bene ko long ne ko bene jari dog ten kela gad ko ten kela chiya mara ko ten kela weida ten kela kwar ko adin ten kela ni ri chuch el wal ri chuch ta mama ri dwar ni ri tel mi de cham kana ni tel tiem te ga nyurtin adin da ni ke kin gwan ne dia kin gwan chan ka kin gwan ne rang ria kin gwan ngun ka kin gwan ne te chuk kin gwan ne te jwe kin gwan ne pol pankien adin kin chaka kan dia adin mi gad ko don go ga sam long de be wi mon go de be ko loy de be no de be ti dial shedu ka di ngwa amen